Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak itan kadagiti tao amamati iti sao a karma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nicole. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay nga inulbudan nak, Eman. Kinunam anagsina kayon iti kadandanam, ngam saan pa'y matgayam. Napan iti pagtrab-trabahwak kat kinasaunak. Padpadak matgayam amasikog. Kaya't naasawan, pinaggidan na kami. Pakawanan na ko man, Nicole, no nagulbudak. Ay-ayatan ka ngamin. Iso na aramid ko ti kastoy. Ngam si katipudpud no nga ay-ayatak. Nakasaganak amang isinak ni Arlene. Kat sikan ti kadenak. Kat, kasano itan ni Arlene no panawam? Kasano ti sikog na? Ada negosyo na. Saan na problema ti kwarta? Kabalan na biyagin dagiti talungan nakmi. Sinaan kalakuman no sa anak amasikog. Ngam, kasano akmatan, masapulatak daranak. Diyak kayat nga ipasngay kunto ti anak tangawan mabangunan na nga ama. Wen, sina ako ni Arlene. Gaputas si katipudpud no nga ay-ayatek. Kasano? Nakasaom ka di matlaang ni Eman? Wen, Rochelle, siya kano ti ay-ayatan na. Kat isina na ni Arlene. Kat siya tunti kambalay na. Ngam nagulbud kan ka. Kasjay alalaki ti kayat mo. Awanan marami idak, Rochelle. Masikuga kon. Diyak kayat nga ipas nga ito dayto nga awan mabangunan na nga ama. No api nga min nagpasikog ka kan kwa na ah. Saan ako nababalawan? Nalpasan. Ada ako dito yakasasaad. Iso asang wag. Kat di desisyon ko, ti amok ang makapasaya at kanyak. Okay, makaammo ka. Biyag mo mutkit di dayta ah. Iso ati pagayatam ti masuro. Ada akmanan, tapno mayak agpakpakaasikan ka. Sinaamon ni Eman, kasapulan mi kadagiti anak ko. Maasi ka kumamat. Agpinasin siya talangan. Ngam ibagak kan tipod no. Masikugak mat. Kasano akmatan no sinak ni Eman. Anya, masikog ka ko na. Wan, talo abulan. Ngam syakti mo na ka ni Eman. Kataluntun ti anak mi. Imbagkan ka, tao mo na pailaang day tasikog mo. Uray sikati mo na. Tasan kayo pa'y mata nagkasar. Pasensya kan. Ngam sa anak nga umanugot iti kayat mo. Kasano kami matan iti anak ko? Agpakpakaasi akan ka. Babae ka mat. Kasano no si ka ti adda iti kasasaad ko. No siyak ti adda iti kasasaad mo. Sigurado kabantayak ni Eman. Tapno saan nga agbirok iti sabali. Basol mo no apay nga insukat na ka ni Eman. Nagtangkan ti panagpuspusom. Sapay ko ma. Tasaan tumata mapasamak kan ka ti inaramid kanyak ni Eman. Kasano Eman? Kaano tangagdan na? Si kalangan ti umaijab abangak. Panawa mo ni Arlene. Tsak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Kasano da ito yan, Nicole? Sanak mo't apalubusan ni Arlene na pumanaw. Masanak mo't tan kan kwa na. Kunak man no siyak ti ayatam. No kasta saan mo ama sinaan ni Arlene. Siyak nga rod ti mangisinakin ka. Ay, saan? Diyak kaya mapukaw ka itibiyag ko, Nicole. Sikat ti ay ayatek. Pues, sinaam nga rod ni Arlene. Urayan ka ijay dagos kwenton rabi. Agpakadakan ka ni Arlene. No saan ka mauray? Saan naktun ang makita pa'y? Agyaman naktanauray ka matlaang. Kunak no saan ka na mauray? Ay, ayatan ka, Nicole. Isong aramidak ti amin parakin ka. Gapot adyak kayat mapukaw ka kanyak. Ay, ayatan ka, mahet. Adyak kayat nga da kaagaw ko kan ka. Ala, aginanos tang aruda.
Ananusan naktabas sitlang ti sweldo kiti trabaho. Wan, saan ka ngagdanag? Kan adamat trabaho. Sumardengak tulang ngagtrabaho inton dandani ako nagpasngay. Nasayahat nga rod no kasta. Tapno makapagtinulong ta. Nagdakkelan ti tiyan mo. Kabaalam ka di pa'y tagtrabaho. Maudi siguro da ito'y abulan na pa nagtrabaho. Aglibak ton. Una, tani, dandanin samot din kabulanam. Inton umay pa'y abulan. Kat, kumusta kayo matkin ni Eman? Nasingpot ka di mat lang? Wan, kasanon to nga tano sanak to na makapagtrabaho. Kaslasan mo't nga umanay ti sweldo na. Aglalo kat agab-abang kami mat ngamin. Kat, kasano kayong tungarudan? Diyak mo, makitan to, no niya ti ko na ni Eman. Aday ta, si Mardeng matlangin ni baby ngagsangsangit. Kamaudyanan na. Nakapagpasngay kan. Kasano tayon Eman? Sumardeng akong ngagtrabaho. Amang ano saan nga umanay ti sweldo ngagpay kada tayo. Dahil nga ro ti pampanunutak. Kat aday singasing ko kan ka no kayat mo. Anya day ta. Anya nga tanwag awit kayo kini Baby J Provinciayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Tamabalin ko mati agistein iti trabaho. Tugalag sweldoak. Iso ti panang sarungkar ko kada kayo. Mayat sa ngagpayso Kas pakitak ngamin. Marigatan ka no si kalang ti agtrabaho. Alang arod. Naginanaka pa'y. Pagsaritaan tanto manenday ta. Kita pa man ang makapapigsa ka. Agawid kayo nito ni J Provinciayo. Nay, ni Kaul, itakala nga nagawid nga addagaya mo na anak mo. Wan tatang, kat iso ni Eman, ti asawak. Kasano nga asawam? Apay, nagkasar kayon? Saan pa'y tatang? Ngam adamatan anak mi kini Nicole. Iso nga imbilang kumatan nga asawak. Kahit, anya ti planom? Dito'y kumapay lang agnaod dagiti aginak, tatang. Tunggal sweldo nga gawidak dito'y. Nangina ngamin ti abang ije syudad. Sayang lang ti may bayad. Kahit, adapay nga rod maaramida, kitadda kayon dito'y. Mala, yeg mo ti apukok, Nicole. Tapno maisimpayon dagiti gargarit yaw. Kat, kumusta ka matita pag nanadam? Komportable ka kadimat lang? Hawan mat kidni. Ngam sa bali latta di adda bukod mo apagyanan Ala, agan anos kalatan. Sana bale, inton makadakkel ti anak ta. Ibatik to ka ni tatang. Kat agsubliak iti sigod at trabaho. Imbag no manugot ni tatang mo. Apay kit din asaan. Pauitak tumot iti kwartada. Ket sika, no deta ti desisyon mo. Basta, agan anos kalaang. Apay ngay ni Kaul, di mo tagawid ni Eman. Nasurukan ang makabula na sana nagawawid. Wen nga rod tatang. Sana sungsung-batan dagiti hawag ko kankwana. Madanagan pa yan. Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ala, surutam iti trabaho na. Amwam no anya tinapasama kenkwana. Batik pailaang nga rod kada kayo ti anak ko tatang. Sige, bantayak pailaang ti anak mo. Kaya't ko kumaama ka sa uni Eman manong. Ayan na ka di. Sana ka di nga imbagakan ka. Makabulan mo na sana simsimrak ditoy. Ha? Awan mo timbagbaga na kanyak. Amom ka dino sa dino ti pagtrabahuan na ita? Panagkunak da kayo ti rumbang agsarita. Narigat mat no siyak ti pakaamuam. Pakaamok iti? Pangaasim ko mamanong. Ibagam kanyak no anya ti amom. Masapul ang makasaok ni Eman. Tapno makasubliak matlaang adagos. Imbatik lang ngamin ka ni tatang ti anak mi. O sige, ibagakan ka. Nga magkari ka, asan mo nga ibagbaga asak tinakamuam. Wan manong, ikarik, saan ko nga ibagbaga?
Nagsidnublian damutan kini Arlene. Anya, tiawanan ba in alalaki? Marigatan iti kasasahad na. Isu aday jay, nagsubli kini Arlene. Agyaman ak iti impormasyon, manong. Sige, agpakada akon. Tatang, awanan ni Eman. Pinanawan na kami ni ti anak ko. Anya ti kayat mo asawain? Ada saan ko na ibaga kada kayo, tatang. Adain mo na akadandan na ni Eman. Talo ti anak na. Nagsublin ni Eman kada kwada. Ay, ti awanan ba inalalaki? Naswerte ni Eman ka ni Arlene, tatang. Ay ayatan ni Arlene ni Eman. Nagpakpakaasi di kanyak asinaak ni Eman. Ngamsaan ko nga inaramid. Ay, unay kan anak ko. Anya dahito nga inararamid mo. Wan nga ron, tatang. Ngamawan maramid akon. Nagayatak lang. Tiyawanan ba'y alalaki? Pulos ajak ipakitan to kan kwa na ti anak ko. Ay, nalabit akar ma'am dahito anak ko. Kaputa nagpakpakaasigayam ken ka ti imuna anak aden na ni Eman. Ngem saan mo adinengeg? Apay asyak lang ti makarma, tatang. Ni kuma Eman ti rumbang nga madusa. Inulbudan nakmatlaang. Imbaga na nagsinadan iti kadandan na. Ala, husto daytan. Panunutem kit day. No kasano mapadakalan ti anak mo. Agbiro kak iti trabaho dito'y lugar tayo, tatang. Ano sa inyo kumabantayan ti anak ko? Sana bale, tayo ti aldawak laang matngawan. Awan ka din ti plano, mamakisarita kin ni Eman. Bayan yung tatang. Uray ko mano kinasaunak ngagsublin ka ni Arlene. Ngam saan mat, tasaanak payasungsung batan. Tatang, nakapasaak iti interview. Mangrugi akon ngagtrabaho iti munisipyo dito'y lugar tayo. Ay na, maragsakan nakparakin ka anak ko. Ala, say-saya atom ti trabaho ma. Iti kasta, agbayag kay jay. Wan tatang, saya atek ka talaga para iti anak ko. Agor noongak, iti kasta, at danto usaran ti anak ko inton agadalton. Nakabiro ka ko niti trabaho dito eh. Panagkunak, sana ko na makasubli dita. Sayang mat, no saan ka na makasubli? Addan na biro kak at trabaho dito eh. Napimpintas dito yan. Taas idagak lang iti anak ko. No di tangamin, mayadayo ak iti anak ko. Saan kayo kadipra nagsalita kini Eman? Awanan ti rumba nga pagtungtungan mi. Inbasura na kami iti anak ko. Isu nga manipod iti aldaw ang nagsublin ka ni Arlene. Kaya't asawan day ta alinipat na kami matan. Umuna nga aldaw itan ni Jobert nga anak mo iti pagadalan. Wen nga rod tatang, excited unay asumrag. Nagpakadak iti trabaho kas anak payla nga sumrag ita. Kayat ko asyak ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan. Ay katwan Abay mayat no si kati mangitulod iti umuna nga aldaw na iti pagadalan. Wen tatang, diyak kayat abay-bayan ti anak ko. Ure ada trabaho kon. Kaya't ko atutukan latta ti panagadal ti anak ko. Anya ti kaadam dito eh. Kaya't ko makita ti anak ta, Nicole. Nagpuskol matan ti rupam. Awanan ti anak mo kanyak, manipod binaybayan na kami. Apay pailangan nagpakita ka. Amok amayatan ti kasasaad mo iti sidong ni Arlene. Awan kamin kini Arlene. Nakakita itibak ng abalikbayan. Kat insukat na kon. Iso nga ita, agsubli ka kanyak. Panagkunam ka di kat kasapulan ka pa'y. At dan trabaho,
Kat kabaala kon abyagan ti anak ko nga uray awan ka. Iso ang pumanaw kan. Kan san kanton nga pakpakita pa'y kanyak. Talaga saan mo nga inik ka ni Eman iti gundaway na makita ti anak yaw? Saanan tatang? Nasakit tinaakam ko iti naramid na kada kami. Itaman pa yan nakalagi pamangsarungkar kada kayo iti anak yaw? Nakarma tatang. Insukat ni Arlene iti balikbayan. Isungat analagip nan nga agsubli kada kami. Ay kunak mano ko nam nga ay ayatin ni Arlene ni Eman. Isumat ti amok tatang. Mabalin nagnakaman ni Arlene. Kat nakakita iti nasingsingpat ngam ni Eman. Ay, kahit kasanunwag da magtianak mo may papan iti ama na. Dahita ti pagbutbut ngak idi tatang. Ngawan mabangunan na nga ama. Ngamita, saan ako na mabuteng? Ibagak to ka ni Jobert nga awan serbi ti ama na, tapinanawan na kami. Aging ka ita, saan pa'y mata nagdamdamag ti anak ko may papan iti ama na, Mr. Lonely. Ngem addanton iyam ammoken kwa na, nga agbalin nga ama na. Kat agkasar kami, iti mabiit. To'y pagayam mo, Nicole. Nicole, pagayam ko, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Naimbag ta saan ka man na nagpaalilaw kini Eman. Arumbang ko nga idi pailaeng anaamuam, nga dagayaman immo na, akadenden nana. Ala, kablawan ka. Iti may kadwa nga ayat, anasarakam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nicole. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Nikki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Nikki. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Manang, kasano tayo tawanan ni Nanang? Anya pa'y ngay, agkanya-kanyatan Makaamu akon itibiyag ko, ta makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumot ti mabalin amastra kan di ta trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo iti bagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan. Saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda. Gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Padyak nga apaman ama ipumpun ni Nanang, papanawon na tanto matlaang ni Doña Pinang. Sa dinungatan nga iti papanak, Manang. Ado mati master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Doña Pinang. Apaman ana ipumpun ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan.
Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak dita. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agistay inak kumata awan ngamin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na nga agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, i-dish out mon. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi a waitress dito, eh. Ita ka lang nga makita, Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga laan ti number mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayam. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyakmat ni Lander. Sige nga, Rod. Agsubli ak tumanan, tap na makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Ay, maturog akuan. Ngamin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no ited na. Saan ka nga agbaybayag ka makisarita, Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwar kan. Alaam-laang ti ibagbaganak at agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agur-uray iti dadya alamisaan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Alaam da ito'y. Para kan ka. Anya nga min daytoy. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak daytoy. Sige nga, Rod. Mapanakon. Tama nga numaungtan ka, gapo kanyak. Sige. Kat agyaman na kiti daytoy, ha? Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Anya nga ta daytoy? Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso? Kat adda pa yung SIM card na. Kitaak man na da naka-phone book. At damay sa anak ka phone book. Padasak man akontakan. Agriring nagpaiso. Hello? Nalukatam gaya man ti regalop kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam nga awan cellphone mo. Uwan Awan pa kadanagam. Saan ko apabayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyamanak no kasta. Awan anyaman na. At dan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyamanak man na ha. Nagswerte ka mo to, Nikki.
iti kinabayag kun ngagtrabaho dito Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamot tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok tinagtrabaho dito Mas daawak mat nga rod. Jack mat ni namnama, nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wen, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami, tanagsakit ti inak. Hello, Lander. Hello. Saan ka di makadisturbo? Saan? Amo mo't asaradon ti panganan no kastoy nga oras. Nagdamdamag aklaan. Amangan ngamin, no kayat mo ti agin na. Okay lang, mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagag ko numanon ti taon mo. Ag-18 akon itatawan. Saan ka nga agad dadal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni nanang. Sa anak-anakalpas iti high school. Agpada tagayam, asan anakalpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa api musay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anangalakanyak. Agpapadada naranggas. Agingga nga adda na amamok nga akin ko iti pagminasan. Simuro takan kwa na. Kat manipod didi. Nagtrabaho akon kan kwa na. Ay, imbag pa iti san akabagyan. Tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Apay adamdamagam. Amangan numabalin nga at pakada kay tibus mo. Tanong kayat mo, at pasyerta. Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito sa anak pa'y arimrimwar. Alang arod, maturog kan. Narigatan, amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga rodan. Bye! Anya, nakaaramid kan iti Facebook mo? Wen. I-add friend nakmat Sige. Sino day takit kita ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Anda pa'y gayam kabsat mo? Wen. Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging gaita, dinakpay binirok. Saan na nga amo no sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ti profile na. In-add friend mo ka din? Wen, ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wen nga rod, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Apay, anya ti masapol mo? Kayat ka lang ako mustaan, manang. Okay, aklaang. Dayta ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam, idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka, busy Ay, kaano ka kadiasaan abisi? Taiso ti panangawag ko kan ka? Saktulatan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak. Apay asyak kat kailiw ko unay ni manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalom kanyak. Ta birthday nga rod. Anya ngay dayto Lukatam Kwentas? Mabit lang tay suot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki.
Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, da ka di mat panagayat mo kanyak. Tsak mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni Manang ti umaw-awag. Apay nga ta? Sungbatak. Ni manong mo jubanda ito, Niki. At di atamag. Anya dayta, Manong? Ni manang mo. At dito yung ospital. Talon nga daw na dito eh. Nadung partilugan. Ngam intarayan tinakadung parken ko na. Anya? Sige nga rod, Manong. Umayak dita ospital, itamat laeng. Kimbag man ta naka umay ka ading ko. Apay kit din asaan, Manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko man. Noan niya man tinagkurkurangan ka. Awanin kanyak dayjay, Manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta mo tan tibiyag mo ita? Okay aklaang, Manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputin ka no ti may sasaka. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputad ti saka, Manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ak iti magastos, Manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Niki. Nagsaya at kakapsat. Sana kasla kanya kabinaybayan kay di. Anya? Ni Manang mo ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungak, Jolene. Idin to abinaybayan na ka ide? Oray kas jay tinaramid na. Ipatpatag ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Bilibak? No sikat ti adda iti sasaadak. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak kita. Agpakada akla iti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kapsat ko. Ha? Anya ti napasamak? Aday di ospital. Nadisgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kapsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Ada akmanan, Manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni Manang ko. Naimbangal daw mo, Manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Niki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit disong batan nak, Manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Uwan, Manang. No kasta, aywanam ti kabsat ko, ha? Nasimpot ni Niki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon ti bidot ko. Awan gayam ti sabaling agtinulong. No saan adata nga agkapsat. Anya ti planom, apaman ang makarwar ni Manang mo dito ospital. Kaya't ko pa'y makabanding ni Manang. Siguro, makipagyanak pa ijabalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ama isanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni Manang.
Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon, tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-ammok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Iso nga ayaten, ken ipatag tayo, ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Kani pagayam Noel iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Noel. Sigud a barumbado ak dito'y lugar mi. Ket siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko, idjayak a nagbalbaliw. Ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko, mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam, sana ka pulos ang nagmerienda, manipod ijay trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laeng. Diyan nalamis ah. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice ijay kantina ah. Makauray ka di anak ko. Sige, ingkan, makain inumak. May ispalanak dito yung basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. Nungay may mga nimanong ni store. Amumatan, may samot day jay arawat. Ala, ingkayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jaksamot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrab-trabahwam. Ay, saan nga ron, nanang? Kaya't trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panaginan nami. Ay, una yan. Kasi kamot anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay ay madanagan ka. Mga sawa akon, iso nga gaggagatak, nanang. Ha, mga sawa kan. Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Ada ka! Asino day jay, nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito'y balay. Woo! Tulungam ka no ang makastruk iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, Insan? Kagap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbag kan ka, Insan, at dan trabaho. Ay, isarrak nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador ijay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Jay kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kaba alam? Wan, kabalak mat yung construction. Ito nagsubliak. Sumurot ka. Tiyam-am mo kay jay boss mi. Agyaman Insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na.
Adda pa ibagak. Anya day ta. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kini Divina Ni Divina? Crush mo? Kat no batch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Day talaga ayam. Anya nga iti kayat mo nga ibagakan kwa na no makitak. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kankwana. Anya pay? Awanan, day tapay laan. Sige. Tailakad ka kan kwa na, insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din nga gininom? Saan mo tan? Idinagawid dito'y balay, may salaan nga aldaw, nagsublimanan. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya at ano kasta? Nagbalbali wandya adem. Katno intugot na pa iniinsan nyo a Gerald, ta isarek na kano iti trabaho. Kasta agtrabaho. Tapno maksayan dang iti istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti kunan ibuskan ka. Ay na, naawatak, insan. Katagyamanakan ka, ha? Kita man, adan trabahom. Insan. Papanan ta? Inta ginuma. Painuman ka man, kas panagyaman ko kan ka. Ay, di ako na gininom. Sa anak batan nga agsigsigarilyo. Di ka man. Kaano pa yan nagbalbaliw ka? Nabayagan manipod na tayo di tatang. Kan gapo kini Divina. Iso nga ilakad na kon. Wen, kunakmutan kan ka. No gawid tamapan ko alaan dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mo nga ibagakan ko na. Alamat ti cellphone number na, tawagak. No problem, insan. Oh, insan. Anyay. Rugyantan ti agtrabaho itangal daw. Agore ka, insan. At dalaang damagakan ka. Anya day ta. Naibagamot lang kay ni Divina, tiriknakan ko na. Ayun gaya man niya. Ay. Oh. Di mo naibaga? Ay, siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya ka iti ko na. Imisam mat. Imisam lang? Awan ti imbaga na? Panunutan na pa ka no? Kat, ti cellphone number na nga ayun. Jack matin na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawid alak to. Sige insan basta tinapatag. Naibagam dagiti kayat ko nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Masaya at mat, tanagawid ka, Noel. Wana, tamailiw ka nun ni nanang kanyak. Ingkan gumatang iti arak taginum ta. Saan ako nga gininom, manong? Ije kantina da Divina ti paggatangam. Adan kantina da? Wen, isu ti aglakla ko. Wana, manong. Mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay, wana niya. Excited kami na makakita kini Divina, manong. Divina? Ay! Makapakigtot ka mat, Noel. Gumatang ka di? Uwan, Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Saan ako nga gininom? Nagbalbaliw akon. Gapukin ka. Anya ti kunam? Ay, awan. Di ka man. Ada na nga kung imbagam. Kunak, I love you. Apay nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga italang ang naibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaan? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. No kasta? Naladaw akon? Idi pa'y lang agayatakan ka, Divina. Diyak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan-ayat ko ni Gerald. Ni Gerald? Jay kasinsin ko? When? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman nak. Ano yan?
Kagurgurak day dya, Gerald, manong! Mapatay ko day dya, ure kasinsin ko! Ay, sumardang ka man. Anya ka di day tangay bagbagam. Inagaw na di divina kanyak. Inagaw na. Kat tidamag dito'y lugar tayo, kat agayan ayat daan. Nasakit tinakam ka! Nay, Puston, di kagwala. Kita man, nagdaran ta imam. Ay awanan ni Noel. Pimanawan dito'y lugar tayo. Gapo iti sakit tinakam na ka ni Gerald. Isuti ko na kan kuana, nanang. Isuti umadayo, tapno makaliklik iti gulo. Panunutan yu laangan, no aglaban da kan ni Gerald. Pagrugyan day ta iti gulo. Oh. Ay, pampanunutak laang. No umadayo ni Noel. Kabailan na nga tati agbyag nga is-iso. Mapan ija Isabela. Iti ayan ti may sa kabagyan tayo. Sapay, agkasarkan umot gaya mo da Gerald kan Divina. Hey, ad-da masaktan ah. Ang bayan yung nga umadayo. Tapno mailiw-liwag na, ti sakit tinakam na. Nabanugak nga nagtrabaho, bakit? Awan man laka di ti makanan na isaganam. Si kanti agluto no mabisin ka. Unay mo't ti panang tratom kanyak, Jenny. Kung namutlan asino kamot ngamin nga gibabaon. Saan ka nga ibabaon? Di nak ibabaon. Tabasit lang ti mayaw awat mo asweldom. Kasano abasit ako nam. Kat mapapaadal ta mo't ti duwa nga anak ta. Makontento ka iti kasta? Yururnungak pa nga minti pa nagbakasyon tayo asa nga pamilya ijay La Union. Jakat ti mapan ijay. Nabayagan na jak nakit-kita dagiti kakabagyak ijay. Kayat ko ang makita ni nanang ko. Awan bibiyang ko, mapan ka no kayat mo. Hello, Manong. Hello, Noel. Ipadpadamag ni Nanang, no kaano kayo kanong agbakasyon. Mailiw ni Nanang kan ka. Kan kayat na am-am mo, jay misis mo. Kan kayat na makita, dagiti apo ko na. Sige, Manong. Bayan nyo. Agbakasyon kami to asa nga pamilya. Saan kamot ngaminin na nagaw-awid? Manipod pimanaw ka dito'y lugar tayo. Adong amin teraramidak dito, Manong. Saan mi pa yan nadamag? Anang asawa kagaya man? Saan kami ang nagkasar kini Jenny? Di namit kaya't nagkasar kami. At danduang anak mi, Manong. Ahon gayam, kumusta ni Divina? Hun gayam. Day tapay ti may sa arason, no apay ngay mawagak. Tapay? Manun alawas ang nakakonfine ni hospital ni Gerald. Kanser sa kanot ti sakit na. Anya? Iswano ang dapay sakit tinakamukan kwa na. Pangasim, pakawana mo. Manong. Diyak kayatan, nauma ako ni ti kastoy abiyag. Ay, nauma ako na talaga. Ne, ano ti mapaspasamakan ka, Jenny? Agkaiwaramot dagiti gamit. Nauma akon kan ka. Kunam idi ngay pay mo kanyak tinanam ay abiyag. Ngam agin gayta, manun atawan tinapalabas. Awan pay nam ay anarik nakiti danam. Di ka kadi makontinto. Dandanin aggraduar dagiti anak ta. Pumanaw akon. Ha? Panawan na kami? Kastalaan kalakanakan ka ti amin? Diyak kayat ti bumakatakastoy. Makamo kayo iti biyagyo. Jenny. Nanang! Apay aya, madama ak nga agwalwales. Imawag ni Noel kanyak. Ha, ay kumusta kay Jay Adem? Agawid kanon dito eh. Agawidan? Wen, kat dito kanon nga agyan. Ay da, ay maragsakan ak iti daitanak ko. Padaanak ti sa sangpot na. Kaano kano aya? Kwa. Nanang, nasaysayat lang no awaga ka. Mabit lang Ay sige anak ko. Aday ta.
Hello, Manong. Noel, kasarita na ka ni Nanang. Hello, Noel, anak ko. Kaano ka ngay agawid? Ay, kunak no saan pa'y ngayong baga ni Manong kan ka. Ta surprisahan ka ko, Mananang. Ay, kat naamwak mo tan, anak ko. Agawid ak dita. Ta mga sawak dita. Anya, mga sawa ka dito. Sino ngay ti asawaam? Ni Divina. Ha? Balon ni Divina. Ngam, isupay lagayam ti kayat mo aging gaita. Divina, pasensya ka Kaduak ni Nanang ko nga umay mang pasyarkan ka. Ay, si kagayam ti asawaan to'y paboritok nga anak ko, Divina. Wen, Nana. Kasanungay anak kinawatan kayo adwa. Burbur tsa kanyak dayta Nakitak manin iji Facebook, ket nagchat kami. Ididinamag ko numabalin kami nga agasawa. Nagwan matadagos. Ha? Inistroyam mo't amin. Ket, pudno mat. Ay, kat kasanungay dagiti anak mo, Divina. Maawat na kadimat laang ni Noel, kaspas at ti pamilyayo. Awan problema, Nana. Manakaawat dagiti anak ko. Kaya't da ni Noel nga agbalin nga amada. Oh, nangag mo, Nanang. Ay, dito'y mutlagayam ti pakaikamangam anak ko. Adamot ang trabaho dagiti anak ko, Nanang. Makaumay dalat tagpasyar dito'y no kayat da. Nagsubliak dito'y lugar mi, nga ayan ti pudno nga ay ayatek, Mr. Lonely. Dayta ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Noel. Noel, pagayam ko, napintas apakapidutan iti adal dayto'y pakasaritaam ken ayat. Tasikan tinangliklik iti gulo, amabalin a mapasamak. Sika tinagsakripisyo nga imadayo. Ngem iti kamaudyanan na, sikamot lang tinagbaligi, tanatagikwam ti babae apudno nga ay ayatem. Kaya't dayawan kamat iti panagbalin mo anasayat nga ama, kadag iti anak yo, iti imuna anakadennam. Tanakalpas da iti panagadal da. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.